Nga tananan sobra unmil nga ihapin PWDs persons with disabilities sa syudad ng Borongan adton gindulhan hin kantidad 2,000 pesos nga ayuda pinansyal ti kangan lokal nga pamunuan agin dumara nga payout tapag binuligay hit City Treasurer's Office, City Social Welfare and Development Office ug hit Borongan City PWD Association agin buhat ta arayupan multi-purpose gym na barangay Campisawa syudad dan Martes, Pebrero 24. Ini nga Social Services and LGU Borongan ingim parigunan it City Ordinance number 300 series of 2025 an ordinance repealing sections 7.ab and 7.2 and amending section 4, 5a and 8 of City Ordinance number 251 series of 2023 ngan hini nga ordinansa gintatagan hin otoridad ang lokal nga pamunuan nga makapaghatag hin monthly financial assistance kantidad 250 pesos ang tanan nga kwalipikado nga persons with disabilities nga mga tuminangneng hit syudad han Borongan. Tuyo hini nga mabuligan ang PWDs tikang hit maraksot nga epekto hit inflation hit pagminahal hit mga parapliton kundin hirain sagmi nga nagaatubang hin mga ayat a pagkakamay-adin sustainable nga pangita agud makabot iton ira matag-adlaw nga mga panghinginhanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.